kami memadahakan nang wabil khususnya pengantin di Palaminan. Nang itu pengantin besar nang sanang pulang, istilah pengkata pian nang ini kawin pas musim penghujan, istilah bang pian kada tapi kadinginan. Lalu lawan pengantin kami memadahakan, apabila malam ini kada usah sopan-sopan, karena buhan pian sudah dihalalakan. Mana yunai bang untung orang dikawinakan, jadi bila hujan kada lagi kadinginan. Apalagi bini yang kaya gini acil awak saling kenalan, bila awak kenal dasar untung nang laki, jadi nang lawan pian sakadar ulun padahi. Apabila kaina malam hendak membunuh Yahudi, pian lawan laki lamunnya buai kawa, laki haja nang di atas jangan pian manindihi, lamun pian manindihi kalau lamas nang laki. Jadi bang kita jawab sabdarataan, ngaran menjawab salam suatu kaum
kewajiban. Lalu sekali lagi kami membulikiakan, baik nang amang-amang nang pian berdudukan, pian nang berduduk baik nang di bawah tindak atau di bawah rambutan. Aina salam kami hari ini dijawab akan. Lalu sekali lagi ulun membulikiakan, assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Lalu nang tidak lupa ulun mengucap akan, terima kasih banyak pian nang menjawab akan. Langsung kita berdoa hari ini seberataan, mudahan berataan berkat menjawab salam. Kita panjang umur selalu disehatkan, dimana nang begena selalu dalam lindungan, duniawan akhirat berataan salamatan. La salamatan pertama-tama tak lupa kami ucapkan, ini segala puji dahulu kepada Allah kita nang panjatkan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad Nabi akhir zaman, kepada keluarga dan ahli baitnya pula kita ikutkan, kepada sahabat para tabi'in para pengikutnya tak juga ketinggalan. Lalu kita bersyukur hari ini sabarataan, karena nang di sini kita nang bertemuan, berarti kan kita masih aja diberi umur nang panjang, sehingga kita kawan nang berdekatan. Langsung kita berdoa pulang sabarataan, mudahan berataan kita berumur panjang, nyaman di lain waktu kawa pulang bertemuan. Lalu tak lupa kita mau ucapkan rasa nang puji syukur kita kepada Tuhan, karena hari ini kita nang berdekatan. Lalu alhamdulillah kita mau ucapkan. Lalu nang tak lupa kami menarusakan, madihin nang pemula kami menampilakan, ini nang pemula kami membawakan, tinanya kada lewas karena nang pamulaan. Lalu lawan pian kami mau ucapkan, nang wabil khususnya kepada tuan rumah nang sudah mau undang. Kami terima kasih banyak nang lawan pian, karena hari ini kami turut diundang. Lalu alhamdulillah kami kawa mengabulkan, kami sampai di sini Pak Ibu wai salamatan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan kepada tuan rumah pian nang sudah mau undang. Kami minta maaf, minta rela berataan apabila hari ini terjadi kesalahan, lebih atau kurang kami menampilkan, atau nang tersalah baik nang sikap kami ada nang tumaulah pian nang kada nyaman, atau to kaina di dalam ulun ucapkan, di dalam penyampaian kaina bemadihinan ulun ada terjadi pian nang kada nyaman, banyak meminta rela minta maaf berataan, karena bemadihin ulun berhafalan, kada memakai buku kada memakai catatan, yang istilah kata ini secara spontan, jadi minta rela lawan pian berataan apabila hari ini di dalam pertemuan ada maulah pian nang kada nyaman. Lalu nang madihin kami menarusakan kepada tuan rumah pian nang sudah mau undang. Kami terima kasih banyak mau ucapkan, tampolo masih banyak kita nang tak kumpulan. Alangkah baiknya berdoa sabarataan, mudahan nih pang acara pastinya dilancarkan, sampai tontong acara harinya nang kada hujan, mudahan nih acara diberi keberkahan. Laku jadi mandihin kami nang melanjuti kepada
Bapak Ibu pian nang ada di sini, lawan ading-ading baik nang bebinian atau nang laki-laki nang banyak saruan pinanya buhen santri, lalu lawan pian tak lupa kakak doakan mudahan tubang pian nang masih sekolahan, mudahan buhen pian bacaan sehat badan pian nang sekolah, mudahan pendapatan, mudahan mama abah sehat seberataan, lalu nang tak lupa kami mau ucapkan selamat nih bang datang tak lupa diucapkan lawan ibu bapak nang hanyar datangan, jadi nang lawan pian di sini seberataan, kami nang tidak lupa juga mempersilahkan nang mana belum makan silahkan dulu makanan lama madihin dimainakan, jadi lawan pian sakadar memadahkan, madihin nang pemula kami satu mat haja pastinya membawa akan, dikira imbah ini satu mat istirahatan, tadi kurang lebih kami nang sajaman pak ai buai bepanas harinya nang bebujuran, maka panas siang pasti nang bebujuran, bila panas siang pasti nang kadep baik le unggesan kesehatan, salahin bang sehat kami nang ada geringan, istilah di negara musim nang bebenyo banyak benar begeringan, imbahenu panas behenu hujan menderau, jadi nang minta doa lawan pian beretaan, nang mana nang gering mudahan disehatakan, nang hadir hari ini nang mana buhan pian jua nang ada geringan, mudahan beretaan kita disehatakan, kaina bulit di sini hajat dikabulakan, dikabulakan. Lawan bapak ibu pian nang seberataan nang ada di sini pulang ulun ucapkan ulun mewakili kekawanan berataan nang wabil khususnya ini nang salam kenal dari kami sarumbungan, kita berjumpa di desa Amawang, ini Amawang kiri pastinya diberi ngaran, lalu lawan ibu nang lalu di hadapan nang bebeju hijau nanya betianan, jadi nang lawan pian ulun mendoakan mudahan pian selalu disehatakan, pian betianan mudahan tu berenak kaina salamatan, lalu nang tak lupa kami mau ucapkan kepada adik-adik nang hanyar datangan, nang bebinian bertaan bebeju hirang, nang mana belum makan silahkan dulu makanan, lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan tampolo kita banyak nang tak kumpulan, jadi nang hari ini tak lupa ulun ucapi lawan bapak ibu nang ada di sini, kasihan kami ramin bang dul hari ini sudah 2 kali kami rak mamindahi karena bang lih licak pastinya malam tadi ujar hujan di sini, cuman alhamdulillah hari ini kada hujan kita langsung berdoa tampulu nang tak dapat pak ibu hari ini, mudahan ni acara pastinya dilancarkan sampai tontong acara kaina nang kada hujan, lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan kepada buhan pian di sini saberataan, nang mana bang pian nang lagi makanan atau sudah makan di sini nang tak kumpulan, alangkah baiknya kita kesan panganten bertaan mendoakan, bila ulun berdoa amin akan buhan pian, jadi kesan panganten ulun mendoakan ini kakak Laili dan juga nih bang Haji Samsudin Bangaran, jadi kesan panganten kita langsung mendoakan Allahumma sholli ala sayyidina
Sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan tu pengantin pian nang laki binian, pian panjang umur beda dua sehat badan. Sehatnya pengantin di jalan ketaatan, sehatnya pengantin dikuatkan iman. Mudahan rezeki pengantin dilancarkan, dua bang rezeki lancar nang kaya hujan. Segala usaha diberi keberkahan, mudahan pengantin selalu dalam lindungan. Mudahan menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah kita mendoakan. Mudahan pengantin hajatnya dikabulkan, dunia wan akhirat tak akan terpisahkan, tak terpisahkan. Jadi padihin kami nang melanjuti, jadi nang lawan pian nang ada di sini. Jadi nang tidak lupa kami mau ucapkan kepada bapak ibu pian nang sabertaan, madihin nang pemula kami menampilkan. Kaina bemadihin insyaallah disambung pulang. Kami ini pemula sekadar mengenalkan, pada rombongan kami setiap nang diundang pasti bemadihin ada menampilkan. Nang jelas di bang kami pak ibu isa rombongan. Kami nang pastinya cinta kesenian dari daerah kita Kalimantan Selatan. Ini kesenian peninggalan nenek moyang, pastinya buhan kita patut melestarikan. Lalu lawan pian langsung kita tak lupa hari ini minta doakan, mudahan kesenian kita Kalimantan Selatan nang ulun bawa yaitu pemadihinan. Mudahan bangsa lalu kesenian berkembang, mudahan kesenian kadang sampai hilang, lah sampai hilang. Jadi bang kami terus melanjutkan kepada ibu bapak pian nang seberataan. Mungkin bemadihin kami nang pemulaan, dikira satu mat lagi bu hendak bertahan. Jadi lawan pian di sini tak kumpulan, kami nang tak lupa ini menghimbau pian nang wabil khususnya tuan rumah nang maundang. Tadi buai kami di sini kapanasan karena matahari hendaknya di hadapan. Jadi kami bepanas kurang lebih tuh sejaman. Rakungan nih merasa buai karing beretaan, cuman banyo aku haja kebebanyakan. Bila nang tuan rumah ada kata awat, berangai tuh banyo iskan diulahakan. Bila tuh banyo ada maulahakan, jangan nang kade ingat wadainya dibuatakan. Nang istilah kata supaya tuh banyo buai ada bakawan. Lalu nang tak lupa ulun menarusakan, langsung handang menyapa lawan ibu di hadapan. Baik nang berdiri atau nang berdudukan, lamun ibu nang berduduk nang lagi bepandiran, nang ada berdua di higa palaminan. Lalu nang tak lupa sedikit menyapa pian, baik nang bebeju pink atau bebeju hirang. Jadi dilihat-lihat pina banyak kenakan. Jadi nang lawan ibu pian saberataan, baik ibu nang berdiri nang memicek HP pina sibuk saurangan. Jadi nang lawan pian langsung ulun doakan, mudahan ibu-ibu di sini saberataan, pian panjang umur sehat setiap hari. Mudahan buhan pian selalu disayang laki, sehingga laki pian kader pandu bini. Allah habibini jadi madihin kami menarusakan, madihin nang pemula kami menampilkan. Jadi lawan pian di sini saberataan, nang mana hanyar datang silahkan dulu makanan. Kadang mana sudah pian nang makanan, kami nang tidak lupa hari ini mendoakan. Nang mana bang pian
pian nang jauh bulikan, mudahan berataan selalu dalam lindungan, nang jauh saruan mudahan pian bulik berataan salamatan la salamatan. Dimadihin kami nang melanjuti kepada Bapak Ibu pian nang hari ini, jadi nang madihin ulun nang memulai tadi geser pengantin sudah kita doakan, lalu nang tak lupa tempulu masih banyak kita nang tak kumpulan, kita langsung berdoa hari ini seberataan, bila ulun berdoa amin akan Tuhan pian nang ada di mana asal mendengarkan, karena di pang doa kesan kita berataan, jadi pang doa ulun memulai akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkat salawat mudahan berataan di sini kita terdapat, kita panjang umur berataan sehat, mudahan sehat kita sehat di jalan taat, jua sehat kita iman ditambah kuat, mudahan sehat kita sehat nang walafiat, mudahan rejeki berataan meningkat, segala usaha mudahan tuh berberkat, mudahan berataan kita bulik di sini baik duai kabul hajat, mudahan pang kita berataan dapat syafaat, berilah baginda yaitu Nabi Muhammad, mudahan berataan jua kita selamat, mulai dunia sini sampai kaina ka akhirat, laka akhirat. Jadi madihin kami nang pamulaan kepada Bapak Ibu pian nang saberataan nang ada di sini kami mau ucapakan, jadi nang tak lupa ulun memadahkan, madihin nang pemula satu mata lagi bertahan, jadi lawan ibu nang di bawah rambutan, nang kau bebejuping nang sidin mangamira tuyat nang sambil berjalan, jadi dilihat-lihat awak saling genaran, nang istilah kata ujar orang singkal mahyang, jadi lawan ibu ulun menyapa pian, tampolo lawan ibu nang gimoy betamuan, lalu nang tak lupa ulun memantunakan sidin nyanyi beparak mangamira sambil nang berjalan, jadi ada pantun khusus gesan pian, nyaman-nyamannya buai makan di wadah, kain ajar giginya buai buang kalubak, nyaman-nyamannya apabila dapat nang lamak, lamun umai dihentak dijamin kada bergerak, alah bergerak. Jadi pang ibu ada tuh yang kasini, jadi lawan pian buai nang lawan bangdul pas sama tak kenali, anak itu bangdul buai sudah berbini, cuman nang dengar kabar bini hendak menambahi, jadi lawan pian lamun nang sama lamak limang dasar tanya mane, bila hendak membebembang ay jangan ditilami. Ladih dimadihin kami menarusakan kepada Bapak Ibu biar nang saberataan, madihin pemula khusus pesa sapaan, kaina kami madihin dua kali memainakan, jadi lawan pian ini saberataan nang ada di sini tak lupa ulun sapai, lawan nibang ading nang pian berdiri nang bebaju biru mangamira lawan HP, bila mangamira lampu blit dimati, karena pang benyala dingai mulai tadi, mana tuh senjata tagipak lawan pohon kalau pinata panjangnya, lalu lawan bian dingai kakak ucapi, lalu nang berduduk kayaknya mangamira mulai pamulaan tadi, pinanya bang bujang leh nang belum bebini, mudahan tuh bang pian bila
dilancarkan rezeki. Mudahan bang pian, mudahan tuh bang hajat dikabulkan ilahi. Mudahan jiwa lakas kain bebini. Ala bebini. Jadi madihin kami menarusakan. Jadi nang tidak lupa ulun mau ucapakan. Jadi lawan pian di sini sabarataan. Nang mana bang pian nang nita kumpulan. Ulun nang tak lupa hari ini mau ucapakan kepada ibu bapak pian nang sabarataan. Nang ada di sini ulun mau ucapakan. Jadi lawan bapak ibu sabarataan. Lalu ulun terfokus lawan icil berdudukan. Jadi nang berduduk pinanya laki binian. Cuman dilihat-lihat tuyat sambil bepandiran. Nang mana nang laki iyakah tuh maingkot nang anak lalakian. Jadi nang lawan ibu nang bebeju hirang. Anak nang masih halus sudah dua beisian. Jadi lawan pian sakadar ulun badehi. Bila nang banyak anak ujar nang banyak rezeki. Kayak panitia ini rombongan kami. Ini masih anom cuman dua nang beisi. Mana nang dengar haber ujar betianan lagi. Sama lawan bini Bang Dul hari ini. Siti nang tapain betianan nang beisi. Musim bang hujan ujar kada di gawe. Salahin lawan Bang Dul ujar nang kepada ibu bapak pian nang sabarataan. Jadi nang tak lupa kami memadahakan. Nang wabil khususnya pengantin di Palaminan. Nang itu pengantin dasar nang sanang pulang. Istilah bang kata pian nang ini kawin pas musim bang hujan. Istilah bang pian kada tapi kadinginan. Lalu lawan pengantin kami memadahakan. Apabila malam ini kada usah sopan-sopan. Karena buhan pian sudah dihalalakan. Mana yunai bang untung orang dikawinakan. Jadi bila hujan kada lagi kadinginan. Apalagi bini yang kaya ngini acil awak saling kenalan. Bila awak kenal dasar untung nang laki. Jadi nang lawan pian sakadar ulun padehi. Apabila kaina malam hendak membunuh Yahudi. Pian lawan laki lamunnya buai kawa. Laki haja nang di atas jangan pian manindihi. Lamun pian manindihi kalau lamas nang laki. Kepada ibu bapak berataan nang di sini. Pinanya nang saruan bangai banyak buhen santai. Lalu nang tak lupa kakak nang mau ucapi. Lawan nang ading-ading nang ada hari ini. Nang masih sekolah baju hirang berataan. Mudahan buhen pian berataan disehatakan. Mudahan pian sukses berataan masa depan. Bila lulus sekolah mudahan belaki berataan. Jadi tak lupa kami nang mau ucapi. Lawan nang buhan pian berataan hari ini. Jadi nang madihin kami memulayakan. Nang ini nang pemula kami membawakan. Jadi kayak apa sedangkah sudah bertahan. Adakah tadi sudah penyuis maatakan. Jadi ujar belum penyuis diulahkan. Jadi nang madihin kami melanjutkan. Kepada ibu bapak di sini sabarataan. Nang ada di sini kita nang tak kumpulan. Jadi lawan acil nang bakar rudung hirang. Terima kasih banyak
wadai membawakan cuman tade hulu wadai maatarakan bu nang benyunya belum diulehkan ini muyak benal awak kopi permintaan lalu nang tak lupa ulun memadahkan karena pangini inal nang duduk di belakang aur nang hendak kopi minta diulehkan karena itu kopi lawan awak bersamaan jadi pengami terus nang melanjuti kepada ibu bapak bertaan nang di sini lalu alhamdulillah nang ini bang harinya bu ampih tapan nasi lalu nang tak lupa berdoa sekali lagi mudahan nih bang kita ada hujan hari ini terima kasih banyak bu leh nang lawan pian benyuis nang matahari mudahan bang pian sehat setiap hari mudahan hari-hari selalu disayang lagi lalu nang tak lupa ulun nang melanjuti pinanya nih bang benyu sudah nang dijulungi sedikit nang madihin kami lanjut terjadi lawan tuh bang amang nang pian berdiri mengamira nang kasini sama bak kacamata leh kita tuh bang pasti jadi dilihat-lihat sipinnya dasar aksi kalau nang bujur gegeh dasar ulun akui lamun dilihat-lihat masih kawaman nambah bini nambah bini jadi lawan pian ulun nang mau ucapi kepada bapak ibu berdataan nang di sini jadi nang tak lupa kami mau ucapkan kepada adik-adik pian pulang nang betangan kinanya nang tak banyak buhan santri nang sahuan jadi mudahan pian berdataan sehat badan anak ada ibu juang ini awak liwar kaki kenalan jadi buhan sini genal-genal bertaan berarti buhan pian sehat sabartaan lawan ibu-ibu ulun mendoakan mudahan bertaan buhan pian disehatkan mudahan hari-hari selalu dalam lindungan amun awak lamak pian kada karugian karena saumpama buai pian betianan orang nang dihiga kada tapi ketahuan karena awak lama jua dilihat-lihat daging kebanyakan lalu lawan pian ulun mau ucapkan nah terima kasih banyak nang lawan pian karena nih pengwadai sudah banyak maatarakan kami minta rela minta maaf lawan pian karena tadi ulun bu nang beda tagih permintaan dari kawan abang mulai awal kami nang dimulai waktu tadi kawan salawat kau bang bagi kade denang taliat wadai di andaki ada nih bang aku wak buai tak penyakit ulun nang dak kami buai sudah 2 kali karena bang harinya mulai rumah tadi gini jadi terima kasih lawan pian sekali lagi ulun meminta rela minta maaf hari ini mudahan buhan pian sehat setiap hari mudahan sabarataan dilancarkan rezeki lalu nang tak lupa kami menarusakan pinanya bermadihin satu mata lagi bertahan lawan bapak ibu biar nang tak kumpulan salah lawan hilap mohon dimaafkan ulun bermadihin sakadar berkekayaan sakadar lawan pian menghibur berataan lalu minta doa kami nang sarumbungan mudahan buhan kami berataan sehat badan nang mana nang gering mudahan disembuhkan jadi kini doa terkhusus minta doakan karena kekawanan
bilang bujang beretaan. Hanyar nang bertiga nang sudah bebinian. Nang pertama kaum panitia rombongan, nang kedua Bang Dol nang awak saling kenalan. Jadi bini sidin buai sudah betianan. Ini nang berjalan ujar nang 5 bulan. Jadi lawan pian di sini sampai retaan. Doakan bini Bang Dol nang lagi betianan. Mudahan bini pian selalu disehatkan. Kaina berenak mudahan selamatan. Cuman ada aneh sidin nang kejadian. Kada bini haja sidin juga betianan. Beda dua betianan. Lalu tak lupa kami menarusakan. Kami nang bermadihin hari ini melanjutkan. Jadi lawan Pak Haji kami nang tidak lupa. Lawan pian selamat datang. Kami nang tak lupa turut mendoakan. Mudahan kau Pak Haji selalu disehatkan. Pian panjang umur bertahan kita doakan. Mudahan Bang Pian selalu dalam lindungan duniawan akhirat. Mudahan salamatan la salamatan. Jadi lawan ibu bekanang hari ini pastinya lawan pian kami nang mengenali. Tampolo di sini ujar banyak buhan santri. Kalau nang ada minat lawan rombongan kami. Kini buhan kami dingai nang masih banyak lagi bujang asli. Anak ini amin juga nang bujang lagi. Nang ada di belakang beretaan dingai masih belum juga bebini. Jadi doakan buhennya mudahan likam ini seberetaan dilancarkan rejeki. Mudahan beretaan kaina lakas bebini. Lalu nang tak lupa kami mau ucapakan. Ini nang tak lupa madihin ulun teruskan. Jadi nang wan pian ini seberetaan. Nang mana ading-ading pian nang saruan. Mudahan beretaan buan pian berumur panjang. Nyaman dilain waktu lawan nang buhan kakak kawa pulang betemuan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan. Mungkin nang bermadihin satu mat hendak bertahan. Kami imbah ini minta izin lawan pian hendak memakan wadai nang dietakan. Jadi lawan ibu nang apa menawaakan. Ayo Bang diniati sidin itu awak dasar kagak kenalan. Saking tuh kenalnya bangku kada muat yang diduduk pian. Jadi lawan ibu ulun mendoakan. Mudahan hari-hari selalu disehatkan. Mudahan hari-hari pian tambah kencang makan. Sehingga nang ka rumah pian kada muat lawang. Mau guna-guna jadi hadir kami menarusakan. Lawan ibu nang gimoy sakade kejayaan. Jadi dilihat-lihat sidin buai Bang aksi bilang nang kaya bujangan. Liwar ginjo sidin warna kaping ting-tingan. Istilah tobang bingnya nang kaya belongan ayam. Belongan ayam. Jadi madihin bu ay ulun lanjuti. Pinanya bermadihin satu mat lagi terjadi. Lawan bapak ibu beretaan hari ini. Nang wabil khususnya terima kasih banyak kepada tuan rumah wadai menjulungi. Mudahan Bang kita sehat setiap hari. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan. Ulun meminta ampun minta rela lawan pian. Bila dalam madihin ada nang kata-kata maulah ada nyaman. Ulun minta rela pastinya seberetaan. Lalu nang tak lupa kami mengucapkan. Tadi mamajah pantun nang awal pamulaan.
Bila jerujuk ke ulun daun jimampai, ada baikat laki itu dedeyan kain. Apabila jodoh hari ini sampai menjelang ini hari pengantin. Kalau bang ada kain jerum nang patah, jangan disimpan pastinya di dalam pati. Kalau bang tadi ada kata-kata ulun salah, ulun meminta maaf, minta rela hari ini. Lalu terakhir ulun mau ucapkan salah nang lawan hilap, mohon dimaafkan. Nang mana pian nang sudah makanan, nang mana pian bulik langsung ulun doakan. Mudahan pengpian selamatan tuh di jalan, mudahan beretaan selalu dalam lindungan. Lalu nang terakhir ulun mau ucapkan wassalamualaikum, minta rela beretaan ilahi. Terbang bersatu suara bertahan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.